дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 72 ноҳияи фирдавсии шаҳри Душанбе олимпиадаи фаннӣ баргузор гардид, ки дар он зиёда аз 450 довталаб аз 40 муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, инчунин литсей ва гимназияҳои ҳудуди ноҳияи фирдавсии шаҳри Душанбе иштирок намуданд. Дар баробари ба даст овардани истиқлоли давлатӣ, имрӯзҳо тамоми соҳаҳои ҳаётан муҳими кишвар рушду нумӯ намуда фаъолияти назаррас доранд. ҳукумати кишвар барои насли наврасу ҷавон тамоми шароитҳои илмомӯзиро муҳайё намудааст, то онҳо соҳиби илму маърифат гарданду дар ҷомеа шахси муваффақу номдор бошанд. Ногуфта намонад, ки дар муассисаи мазкур олимпиада аз фанҳои забони давлатӣ, забон ва адабиёти тоҷик, забон ва адабиёти рус баргузор гардид. ғолибони даври якум, яъне даври муассисавӣ, дар он ширкат варзиданд. ҳар як довталаб орзу дорад, ки дар ин олимпиада ғолибиятро ба даст ораду ба даври шаҳрӣ роҳ ёбад. ما با واسطه این آزمون ها میتوانیم نطق خود را برا نموده جهان بینی همان را وسیع گردانیم. ما در دور اول یعنی در دور مکتبی سزاواری جای دوم گشتم و این یک در دور ناحیوی اشتراک ورزیدم و با تیاری جدی آمدم. اگر من در دور ناحیوی نیز سزاواری جای گردم، کوشش می نمایم که سویه دانش خود را بالاتر نمایم تا در دور شهری نیز سزاواری جای گردم. истиқлоли давлатӣ ба наврасон ва ҷавонон оромиву озодӣ ва сулҳу субот фароҳам овард, ки онҳо дар дил хоҳ озмунҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ бе ягон монеа иштирок намоянду ҳунару истеъдоди худро ба ҳамагон нишон диҳанд. Ин гуна озмуну олимпиадаҳо барои боз ҳам тарғибу ташвиқ намудани наврасону ҷавонон ба илму ҳунар ва маърифату маданият айни муддаост. даври дуюми олимпиадаи фанҳо در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی 72 ناحیه فردوسی شهر دوشنبه رفته ایستاده است. امروز در دور دوم اساساً از فن‌های جمعیتی گومینیتری، فن‌های زبان ادبیات بین صنف‌های 5 و 6، 7 و 8، 9، 10، 11 در برابر این از فن زبان‌های روسی، زبان دولتی در مؤسسه المپیاد رفته ایستاده است. باید قید کنیم که موادها عاید این المپیاد در مرکز رشد استعدادهای خوانندگان ناحیه فردوسی آماده کرده شدند و آنها تا همین روز مخفی نگاه داشته می شدند و امروز در رفت جریان المپیاد آنها آماده و پیشنهاد کرده شدند. شفافیت المپیاد در آن است که امروز غالبون دور یکم که به دور دوم پیشنهاد کرده شدند در دور دوم ناحیوی اشتراک دارند و البته ما گفته میتوانم که مؤسسه تحصیلات میانه عمومی طبق نظامنامه پیشنهاد شده خوانندگان بهترین خود را پیشنهاد کردند و شما در رفت همین المپیاد دیدید که در هر یک صنف‌خانه‌های کشتن خواننده ها در علاهیدگی در میزهای علاهیده شنانده شدند، فن به فن، سیم به سیم آنها آماده کرده شده و موادهای المپیاد به آنها پیشنهاد کرده شدند و دوم شفافیت در آن است که حکمانی که ما گرفتگی هستیم اساساً از مرکز رشد استعدادهای خودی ناحیه فردوسی هستند و بعضی معلمان پیشقدمی ناحیه و آن شامل شدند و در رفت و هر یک المپیاد به یک مقصد گذرانده می شود که خوانندگان بهترین با دور سیوم به شهری پیشنهاد گردند و آنها البته امید ما رو برباد ندهند و غالب در آن بیایند. برای همین هم ما به این کوشش به خرج داده ایستاده‌ایم. با راه موندن این گونه олимпиадаҳои фанӣ дар самти ҷалб намудани аҳолии кишвар, хусусан наврасону ҷавонон ба китобу китобхонӣ ва сайқал бахшидани донишу маҳорати онҳо заминаи мусоидро фароҳам намудааст. дар сатҳи зарурӣ ташкилу баргузор намудани ин олимпиада шаҳодати он аст, ки дар кишвари мо ба фарҳангу маънавиёт, илму дониш ва сатҳи донишазхудкунии қишрҳои гуногуни ҷомеа таваҷҷӯҳи хоса зоҳир мегардад. сохтору бахшҳои дахлдори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи фирдавсии шаҳри Душанбе талош доранд, ки олимпиада мувофиқ ба нишондоди низомнома гузаронида шуда беҳтаринҳо ба даври шаҳрии олимпиадаи фанӣ пешниҳод гарданд.